ko namat lang no afford na mati pumanasya itag dudu mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na uditan. Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pa'y lang. Aya, isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Kat, diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw diyan abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagi po. Malakit din. Urno sa mong dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asin sa donya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karagiti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Uwan alisa. Kasi nga minalugan ti kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driver. Si kamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat nga min iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planon nyo ano tayo arumwar? Tapno baka pa-share tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay kat mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko kanda gadya ka opisina. Isi bumiman dilugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maw. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makaamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ang kalini Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na tayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanahan ta ibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamit tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adda nadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Day tabot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kunti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, alanak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige.
Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin apos akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Ha? Amo nga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. Aha, 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa iba nga friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apa, inuhan nga gapu kanya, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ana stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan met apulos ti inyam bag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglukaw. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami met nga adda trabahonan. Ngam kasjila tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak met nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya man ang tiaramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginahan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na pananme nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato ito ibagbaga na nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuit ak. Dagijay kakadwam, kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't. Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Orekas kasano, andamot latta panangisakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha.
Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo, idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray lang makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Kunam ata model kat nga rod, kan talaga sexy, bagbagay na. Na kaslamat nga imbaga mo nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga ti agbado iti kasjay. Ay, awan apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayam kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak, no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak, agyaman nak. Namno saan, makamu ka. No siya, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, ka? Ag-aw-awis. Ije ka numat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang dan niya. Agasap, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da ka numat lang. Iso nga kayat na tayo kanong ay pasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na, ngam saan mat. Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan, masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan at talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kaya. Mapanta kait din, Lisa. Ay, mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ano ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat nga min kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malanga rod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikom launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa ito'y. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanda kay dad pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito'y. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyakte makaamu. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw ito'y. Tauray umuna danton nga ag-awid dan siya kakadwa ta. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rog nga nakaumay tayo ito'y. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Uwan angam dumala ang mataji ag sur-surta. Ado ti mapasyar ito'y. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man ket di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag ta siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo.
Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa inton bigatan. Tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag shopping. Kakaiso na nga nalakat ti magatang itoy. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inala. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagitoy. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dita alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mi tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigin mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Ah, sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat nga tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katuan oh, day to tirisibo. Impalasin ko tirisibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Agagsa pa, singsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ah, ni, apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagijay kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwarta. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwa na, tataan mo kat ilibre na. Anya, Ni, naituro ko matgayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, hanmat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mo tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mo tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilaang. Ay itay bus mi ati kasaritang ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati busyo ta kasaok man. Umay ka takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka rin maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang.
Masapul amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan nakpailaang. Ay na, ala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot nga main. Oh, at na itadagiti lalabaan, ma'am. Oh. Ni, nag-adungay data nga laba. Ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubong. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak kaw. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubunak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa, kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti post da, ada pa'y videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mitlaeng, no apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka, Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang tinararamit ko. Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo.
Da kayo nga katrabahwak, karo-karo kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamid ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman na. Nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y laagbalbaliw. Talaga alikli kanda ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka, tanaka-amiris kamatlaangan. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidon da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na dyan aka anaka. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manag. Agsasangamanon ti bagbakam. Kagpay subat. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrag ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapag full bows. Ay, nagbayag kayo mat nga grubrubwat. Aldawan. Mabiit laangan, agpulpusak laang, mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo ahan yung aliplipatan. Aday jay bagkon, mabalin ayam, ajak alaang day jay, ke-importante day jay, iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanag mo ngay, apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la, kanayon jay inam, tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin no mapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagi pan isuda. Pati ni tatang kandag di kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kasabuan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybaya mo na no di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo, di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan gaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay saan pa? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat ti nobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda kaslan tumat ngamin mabisbisinan iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita atat tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, Nana.
Di mo kunak alalaki ti pakirelasyon sana padam a babae, Janine. Ni pa iti ay ayat nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni pa nila ti loves ko. Ay, saan a mabalik? Kaya't mauti agtuok iti impyerno. Sinaam day ta a babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonan. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayo. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kaya. Basaul ti ar-arabidam. Agsina kayo, nukunak, agsina kayo. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbaga. Tapara mutla iti pagsayaatan nyo adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagaruday. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit tanay adapay aramidag ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka ken ni apaw. Makimismisa ak magtitidumingaw. Sa bali pa'y dayjay may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pagpabasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayaman na ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ila jay anak na masikog manay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa baliman nante ama jay si Kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod ang agbasbasang. Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladan. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalaala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati na saya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi jay nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya man. Ay, uwan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukatin mo na anobyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumalat ta ngamin tagaram kang kuwana. Kat masulisog mo nokwa. Ay, awan na nukas di akanayon ti aramid na. Saan ama isalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam tayo kasarnad ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta di lalaki. Kahit aglip indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga ada mo siguro karbon nga ama kibiyam.
Taawang ka nga rudan day di kapsat kaw amang bagbaga iti anak na. Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. Awan maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang itikas tangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, intaman balay je padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakay sa lakanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakan ka, Erma. Ay nakababain. Bakbaketan akon. Ngumsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmag. Oh, awatam kat din. Ay tagyaman nak nga rud Edmond. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaan. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytoy maimulalangan. Tapnusan na sayang Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Oh, sige. At least, imbagam. Amok to no, sumaruno. Okay. Kasanungay. Aklunan na kaling, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyak pa'y lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin na yan? Datamoy. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alam, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wanan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Yung kabagbagaan, labdam kit titan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante, pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ita, tabiyag damit na ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo betang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang, angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itidayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ama sapol ngagsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang.
Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na, ante. Ay, wun nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabanaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga abang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda. Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbes nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbyak nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to ijiya langit. Ala, husto na Erma. Di mo ikaskasot yan yaman namang mangag mo, tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda, kan jay kaanakan na asilya ti mang dildil iti relasyon ta. Saan kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat yung bali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta dito, haramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umanugo tak, iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito yung lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol, no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at tao. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadang ti awi sa matataaw. No kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayan lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at taaw. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlib na pada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bidot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mapagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababayin ti kastangar aramidan. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay ka nasaya at kitiya. Tapno maiglisi kayaw itibasaw. Jak ka ba lang diag may sana nang. Jak na irwam ngawan kadkadwa na.
Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak nanang. Nobya! Isuama sapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa Janel. Nobyak nanang ni Eloisa. Ha? Naipag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taagden na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklunak ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak manaw-awagan iti nana. Kahit nubyok nga rodan to'y anak mau. O di nana kun ka. Unaw. Nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga ti katulungan mi kundi tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan da ko mailang mangdak. Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, at daya relasyon yaw ka ni Brother Rositaw. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumusta anday kaso da Celia kan nadya Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga, anya kumangay. Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumat gayam tada aramid na. Ay, manyangay, ketao laeng mit nga agbasaw lakay. Day tangarong kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Isu ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabig dun ko. Pudnoonay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasawl. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Ay, nagmayat yagi na taya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Opo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akmanlangan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Hay! Makapasuron ka mo't Baldo? Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kapen.
Ha? May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pailaang iti masida. Ay kat agawa ama, tapay papanak. Apay, sa di numanin ay ti papana. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay katuwa na, tapno na bangluda. Ay nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Nagadula sa asawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Ibagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya, Ha? ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anda ka dahi iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta umayak ko dumawat maran iti babasit ang manok mo. Nagitay piyag. Apay kurang ang pailaing titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga ruda ng kal. Ta napisti na iti daduma. Ah, kasta na dahi. Bala, umay ka nga raw. Tayong ka mangalay jay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldon? Nagadumot man na nababasit ang manok? Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, tatlo. Na, agora ka. Kas nakurang ti manok ko. Ay, bakay! Nakitam ka ni ti may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matay. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalang na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Owen, lakay. Iso di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend mo kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay papat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo alaan. Ay, when a friend, madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kay? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Ta may inot damot na may busag. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar na kay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masango. Hindi Carla. Di ko ka din nakita na ito babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawa. Amangang kiidino ilalako na itinalimay. Ta di mula mo Siya nga maaramid ti asawak na ito, nana. Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen.
Nga uray mismo nga asawa, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Ano day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay ka dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsukak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangid ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulis ay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ni kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawaan niya o na Carla. Kan, agsasaw kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yaw. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ang ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na abaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, so nga ron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon di tingiwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat bakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Balto lakay. Napinta sa damat. Among kadi, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masadsaduta ka bumangon lakay. Si kapay man atagluto. Nalangarot No. Anya ka diti kayat mo si daon. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken jet tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nadya lang matiliwliwak ngayon aldaw.
Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Tay, apayakas ta tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Ngun nga rodang ka. Anya nga di ramida. Pagin inawan na ngamin di alagak amanok. Ay ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan ka? Jak ka bala na partin di patpatgat unay amanok ka. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawam? Eh, saan ang ka? Laman langan. Oray nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan ken patpatgek unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay wan abaraw. Sa nabalay ta ikan rumanan iti adaw atarak nem amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito tarakan ko abakit. Tara. Masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan tong tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bigatan ba kayo? Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Kompormila ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, wala nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mairutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wan. Wan ngagpaiso, friend. Anya nga bakit? Parche kaon si ingungutak atarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Agpaiso bakit? Wan lakay. Ay, thank you Naimbaglangan ta nagbalit ti panunot mo. Naisalbar di patgek ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko jay pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang arod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di yung lista tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kahit no? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana.
Adamang mangag ko nga unit yung manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok di amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod di balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan nung mangag na kayo manong ti among yaw. Di ka ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit ina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin ang kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Isuan na ramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin yung ba't nagiti tarakin ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak magisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isugot gayam tinangala ka nagiti tarakin ko. Pinarti na paikit din ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakit. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan pakit. Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arog lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Mun tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakin ka. Saan na kas iti at tilatan tarakin ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa.